Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Party Ranikor Bloc hadin ke jing Pet Seng no jong u Martin M Dango ubadairu kertong jong ke parti ubalalaj penyasok no yaladi harengkat ki nongbut jong u syaka seng BJP mentaka sengi ke arteri upana rempang arajar arpulai harengkat ke jing don lang ki nongkit kambat ki nongkersan ke parti kala syong ye ke jing elang ke bekirke hamau lengat Rangthong Southwest Khasi Hills District naga benta ban thau thuma ye ki nongkit kam ke ka parti bat ban jit yo kurtong naga ka parti hakasngi ka NPP Ranikor Bloc kala yo ban jit thuma ya Nelbi ti sangma kum presiden ke NPP Ranikor Bloc bat uba wording lan sangdiar kum secretary hadin ke jingelang ke NPP Ranikor Bloc committee kala shimru ya ka rai ban pha ya ka kerteng jongki argut ka baki pajba kila terwa kata ya uba kit borlang nongrem bat unelbi ti sangma da kaba penparu bakin ai ke jingkersan kaba pura yakini baro arngut hadin ba kinongelam ba hakli ke NPP kin rai tang uwei kertong na pedeng jongki Kibapura jongka National People's Party jongka Ranikor Bloc Unit ngikular banatu mentakaswi ngimtrei nakabenta Kela Hakadong Kathan Kamtam Hakaroi Kapar Ngikularo Balingba Kani Kaparti Ngintrei Hok Ya Kakam Nakam Tajong Hilang Hang Nupor Kajingjia Kabangimpoy Perkan Bahaka Minit Kabakadu Shua Bangin Yo Ya Kaban Lek ya kaban jet ya kinong ikmat jong ni na kanika constituency kajia kanika jingjia baka parti ka jongi kapat arliang pilayo i lang ba ki social media pilayo i lang ba ki pajba ki bala klumar ha ka constituency tenray kumu leader jong ka constituency bat jong ka jela kumu state youth president kumu district president jong ka Southwest Khasi Hills nga siem ya kani ke jingkit kle ban lom ban lang kombala kerpat la kibabon kibadang iye ya ka National People's Party ha kani ka constituency ni wan ha kani ka sni ban ya kren ban ya peleu jimot rengkat parti kai ka sinjam ka bangin le nang ni sikmat ha ka bedai bat kani ka parti ka jogi hang ni po Ranikor constituency ha ka basdang jong kani ka program nga nangkong nga suban penpau High Command gijungi natu National President bat National Vice President kiwai kimenjor kamot yakata ngide bani menjor lang kapiangam lada dayu banel biru kapiangam lada dayu banakir kapiangam kata kan dai banong kasur kena kaliang jongaru lada kibor bahalor ki ong banile amanga la kloy ban shiem kan lengkor bat ngangai banel biru lada dayu banel biru unshim ya kan dikelekor bama pi pelapan kop kabiang toh kaabaar pada kata ka bangaong kalong kampat kut nomor ba ya ka rai ka bakado enshim sibet janmet kena kalian juga ingin rai kan ingin pun sngau te ka rai ka bakado banong hoat ngin don kandidat lada dai mangana buat nelbi kandai sibet menit hadin bangi ladon ngin yesong ya ka meeting ringkat bat national president jongi kabiang Tila daong yanu so majan mo long live NPP long live NPP long live NPP to kublai shibon kublai sia jango to nengkong ngi penpau jing sukmen ke bakraw baro nangi ngilatip ya ka jing long jing ban jong ka parti ka jongi har ne po Ranikor bat ki babon ha ka tugas ngi ki ong ba ki NPP har Ranikor don syo ten rai ha ka ni ka ngi ta ka jing sukmen ke bakraw wat ha ipor ibalangkot ibang isu pentip tangda ka SMS haki WhatsApp group nrai katni kinong kesyan yung NPP kipoy na penpau nong kong kanyang sungo iublay bad ya kipajba yung Ranikor baki lawan ay ya ka support nam tajong ihan ka sngi ya ka sngi pilayo ing la siem ya ka ya ki artali kirai ka way ka long kumtu kumbang ilayo ya ka ban thau thma ya ka unit ha ka Ranikor Bloc ka jongi hapo ka ilamu ba nelbi ti sangma kum president nang takabaar ka bang siem ya ka rai ka sngi ka day halor ba kipajba nang ne ki ong bangi day bandon u kandidat tingala siem ya karai bat hak ni karai kipajba kila terwaya baro arngut ki kerteng
kata ika kerteng jonga bakit borlang nong rem bat kumjuro ika kerteng jong ba NLBT sangma tika rai ka bakhado yano nakaliang jong ka parti high command ke jongi kinrai kata ka jing menjur jong pajba kibayawan ni kasngi ban ong ba ngin kersan lada de ka kerteng jonga ni lada de ka kerteng jong ba NLBT sangma te ya ka jing final ya ka kerteng jong wei kerteng kan long sibet janmet hadin bangin poya shulong ngini syong ya ka meeting ka bakerpang baru national president baru national vice president jongi dikata ka outcome ka bami na kaneka meeting jongi mentakasi Hoy 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pernah Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah